Inkulu indaba eyenzeke eVerulam. Masithinta nje kancane laphana sithi ukuthola ukuthi kwenzakaleni kahle kahle. Engazi ukuthi bekuno-R5 bekhethele ukuyibona-ke ebebekhokha o-13,000. Lapha khona-ke besilinganisela ukuthi mhlawumbe uma ufa o-R5 aba u-2, leyo mali ibiphenduka ibe u-26,000. Labo R5 buwafaka kanjani na? Ubufaka 1,300 ngo-R5 award. R5 award bufaka 1,300 like ukuthi okay shuthi registration fee or bekuyini yakhona. Omunye futhi uma ufaka noma uzofaka aba u-3 2 ubufaka mahhala. Leyo mali bezokwazi ukuthi ibe u-40 something 52 or 48 lapho. Okay ngani zakwethu, kwenzakaleni-ke cha ngikuzosa kube izolo. Izolo kahle kahle abantu baqolwe imali ezizombolo ngani zakwethu laphana eVerulam. Ibhano yabalaziyo bakhala ezimathonsi ngokuqolwa noma ke indlela abaqolwe ngayo laphana ke bathi bafika amabhano lento le amabhilidi asebhalwe uThulethi, ama-office asebhalwe uThulethi. Intombazane ke ibisebenza khona ichazile yathi yona ibibona kokunye futhi bebatshela abantu ukuthi hey noma ngathi uyafaka ke kodwa ngicela ukuthi ufake yodwa ukuze uzobona ukuthi imali yakho uyayithola mhlambe uma kuthi uyitholile usuyobuya ubuzofaka, ngoba ibibona indlela ekwenzeka ngayo ukuthi hey abantu sebengayidla nokuyifela ke uma kungathiwa ithathe izumbulo ezingaka. Kanti futhi uphinde yaqinisekisa ukuthi cha yona ibiyidelisa nkosi yami ey'ntweni zokuthi kufanele inakekele nokuthi kufanele ithathe i-commission yayo. Cha ibingakaze lenze iphutha, iyakhala kodwa futhi ayikhali ngoba izinto ebifuna ukuzenza izenzile. Kanti-ke yayikade iqashwe njengomuntu ozothi ukusheshisa nje ukubamba okwesikhashana ngoba-ke bekusanele busy ebikhona. Ibhano yabalaziyo bathi laqala ngoNovemba ngani zakwethu. Kunabantu abaningi abalahlekelwa laphana izimali ey'linganiselwa ko-7,000 nemali nje ey'ningi kakhulu ey'lahlekile laphana. Ngiyafisa ukuthi uma ukuthi nawe mhlawumbe khona omaziyo olahlekelwe imali nje ngalela bhano laseVerulam, usiplake laphana usho ukuthi hey uyamazi umuntu olahlekelwe imali, kanti-ke ngabe ulahlekelwe imalini. Asihlangane laphana kwi-comment section ngizuvo lakho mayelana nalolu daba. Hey webadoda, hey iseVerulam la ikushubile labantu ngoba babona bephithiza abanye abakholwa ngathi bafike lapha ya la kwakhona ibhano ileli lo-R5 baba lo-1.3 la eVerulam ngathi bekuyi-payday namhlanje, ngathi bebehola namhlanje bafika kubhala uThulethe ofisini.